Ngayikhetha inkosi yamaNazaretha uNyazibezulu amen. Siyabonga abantwana abahle basezulwini nisana uthando ubashembe ukusimema asimemele nomzi wakhe wasesazisweni tempeli amen. Ngakho zayo isibongo ezweni laseLundi kodwa ngaka esho ukuhlala phansi ke kwethempeli lasesabelweni ushumayela umnguni amen. Ngibonga ke nami ukuthandwa uNkulunkulu omhle uNyazibezulu. Sibuya ke emkhosini omkhulu kakhulu umkhosi kaJanuwari la ebesilande khona imithetho kaNkulunkulu akhuluma ngayo ke uShembe uqala ekhuluma ngoNkulunkulu owambizela kulelizwe emsusentabazo wathi njalo ngonyaka Shembe uletha laba bantu phezulu lentaba esihlangane kuyo funa ukubona ukuba laba bantu lento engathi bafundise yona bayayenza yini. Sivela ke endaweni enjalo maNazaretha sivela kuNkulunkulu onguShembe uNyazibezulu sivela ezwini lamazwi belithema khulunwa kuqala ngena umhlangano kaJanuwari inhlansuthi ngenisa umhlangano ezantsi umdedele namakhosazana kasazi ke noma komama lifikile inlelizwi noma nasemakhosazaneni lifikele yini kodwa uthe uShembe uma ngabe seluleka ekhuluma ngokungena komhlangano kaJanuwari waluleka wayesethi maNazaretha bathi lapha ebandleni sekukhona abantu abathwele phakathi kwethu maNazaretha sekukhona abantu abanezinto zabo abathweleyo nakuleli sonto ngoba namhlanje wonke umuntu gijima ngaphandle alande izinto zakhe maye seyitholile bese buye ezogqoka lengubo emhlophe enzela kuthiwa usizwa uShembe uyiNazaretha omunye angene lapha esontweni ngoba izithwalo zakhe zifuna intombi bese hambile lapha emnyango amatshitshi akawatholi besethi ngoba kwaShembe khona amatshitshi uzothi maye ngena lapha eNazaretha ganwe intombi okubuhlungu nabantu ababekwe phambi kwabantu
ukuba bephathe umthetho abangamakhosi amathempeli. Namhlanje bayakhokhelwa. Kade ikhetha insizwa njengoba bakuvala umhlangano. Ezinye zezinsizwe beziyocela beziyokhetha. Zengunguluzi ezaziyo zasemazweni akithi. Kodwa ngoba lengunguluzi zalwa umthotshwa. Umshumayela kanawo amandla. Okuphikisana nezwi lomfundisi noma likamvangeli. Ufika umvangeli, ufike umfundisi. Ese nomfana wakho ongasonti. Odala utshwala umfana wakhe. Eze kumshumayela khonje umshumayeli. Ukuthi akagcwalise ibhuku lalomfana ngo-1000. Ukuze lo mfana ezokwazi ukuyokhetha intombi ebhentshini. Bakhona nathi ezweni lakithi esibazi abaganwa amakhosazana kodwa abasonti. Kusonta oyise, kusonta onina bangabakhokheli. Ngoba yathi inyanga yezulu mabesho baba baphambili babesixoxela. Ababa nenhlanhla yokuthanda uShembe nezulu kaShembe. Haya baba nenhlanhla yokuthanda umNazaretha. Kodwa futhi bethanda isihogo. Bathi yathi inyanga yezulu elinye ilanga yathumela amakhosazana. Yathi kule nkosazana hambani nimfunele abafana abawu4 lapha yana eManazaretheni. Yathi laba bafana ngifuna ukubagcoba ngibenze abefundisi. Uthi ningakhethi ukuthi uzalwa ubani. Angifuni kakhulu laba bazalwa bagcotshwa. Ngifuna laba bazalwa nje abantu abafana nabantu bonke. Ethi le inyanga yezulu seyibagcobile laba bantu bobane engibashi bongo zabo. Ethi njengoba sengibagcobile laba bantu. Uma kuke kwahamba ngelinye ilanga bamaphakathi kwaManazaretha bayishaya ifuba. Bathi bona bangabafundisi bakaShembe. Wathi ngiyobe senazi ukuthi akubona befundisi imphuphe. Wathi ngiyagcina ngalaba bobafundisi befundisi. Wathi kodwa kuyofika isikhathi lapho esontweni abantu bayedobana bodwa bebe bafundisi. Lapho abantu bayedobana bodwa bebe abashumayeli. Lapho abantu bayedobana bodwa bebe abavangeli. Wathi ke labo bantu bonke bayedobana bodwa kuyobe ngabona abagcotshwa bakaShembe. Kodwa kuyobe ngamadimoni ayobefuna imali kaShembe. Ayohlala ngabantu esontweni ababiza imnikele engapheliyo ngoba kuyobe ngamadimoni bengenayo imizwa yale nkolo esikuyo. Wakusho inyanga yezulu Manazaretha kusho mina. Ngoba ngiyazi ngoba ngikhuluma le nkulumo nje yenyanga yezulu. Kusasa ngizothiwa ukhozi uthe. Kanti kwasho inyanga yezulu yathi kuyobe ngamadimoni. Sawungaqala-ke nawe ubheke ezweni lakini ukuthi ngabe lona mphethe kuyiyo yini lento eyayisho inyanga yezulu noma umgcotshwa kaShembe. Ngoba umgcotshwa kaShembe uhlala edlinza ngokuthi abantu basondeza kanjani uNkulunkulu. Ngoba yena usuke isandla senkosi. Namhlanje ubona emasontweni engathi kunomsindo. Nomsindo othi awufuneki nasebuhleni. Ubona emasontweni abantu banganakwa. Phambilini kwabana abafundisi ebebenothando labantu. Lothando lukaShembe. Lawa ukuthi khona umfundisi endaweni asuke iphethe ethempelini nethempeli. Ma kunabantu abaphendukile ahamba umfundisi avakashela amathempeli engahambi ngoba efuna uhamba vangeli. Kodwa eze umshumayeli ethi bantwana bakaNkulunkulu ngizonibona. Ngicela ukwazi umshumayeli bangaka abantu abakhethe inkosi kule themu. Bese umshumayeli akhiphe ilisti ayinika umfundisi.
adlulele kwamanye umfundisi maye sebatholile abantu abakhetha inkosi abadinga ukubhajadiswa kanye ney'ngane ey'funa ukubusiswa besehamba eyoguqa enkosini athi inkosi yamakhosi ezweni lakithi kunabantu abangaka abaphendukile engizocela isibusiso enkosini soba ngiyobhabhadisa laba bantu bese uMshembe amnika isibusiso ahamba umfundisi qoba usuku ukuthi ngosuku oluthile bonke abantu abakhetha inkosi umfundisi uzohamba uyobabhabhadisa hayi lento eyenzeka ebuhleni behlala abantu kuze kube ngakusasa balele emnyango babambula ilothi bebhajadiswe kodwa sinabo abafundisi emasekhethini akithi abanandaba nabantu abaphendukile ngikhuluma ngesandla sikaShembe mina mathiwa umfundisi uyisandla sikaShembe ngoba ngisho siyemhlanganweni ebuhleni awuyena ubaba ophumayo ayedamini eyobhabhadisa abantu kodwa uthuma bona befundisi ngoba bayisandla sakhe Kade ngomfundisi umzobe ngomlangeni ebabantu omnqayi ebebethunywa ubabamkhulu bethuma umnqayi ezweni ngapha enhla eyobhabhadisa abantu khona uthi ngelinye ilanga umfundisi wathelele kuleli yazwe ezovuka ngakusasa eyobhabhadisa uthi wayesebona ingane lezi zamakhosazana uthi zonke lezi ngane zayikhona amabhokisi amancane uthi wayesimhlupha lento ukuthi isho ukuthini akangazi umfundisi uthi lesi sibonakaliso sisho ukuthini abona intombi zikhona amabhokisi amancane ezingane Wathi wavuka ngakusasa washona nababantu emfuleni wayobabhabhadisa uthi waqeda uthi umfundisi esendleleni ebheke emfuleni ayobhabhadisa khona esezweni lasemathununi uthi bathi mabehamba endleleni bebheke emfuleni uthi kwaseqhamuka indoda eyayimfishanyana izophambana nabo le ndoda uthi yayi nobuso ebuyigiant lobuso bembongolo uthi yasuka le ndoda yenza kuyena umfundisi uthi yambuka uthi yayisithi ya wena ubasaphi laba bantu wathi lona ngoba babhadisa ithi uthunywe ubani wathi ngithunywe uShembe yathi kulungile laba bantu ababhabhadisa yebo ababhabhadisa egameni laShembe uthi yayisithi le ndoda njengoba uhamba nabalishumi nje abayisikhombisa kuyobe kungabethu bathatha bakaShembe Yathi bathatha bakaShembe uthi umfundisi wahamba wayobhabhadisa abantu wayesebuya esezemzini wasephakameni iyambuza inkosi yamaNazaretha ithi umfundisi uhambe kanjani wayeselanda uthi baba ngithengilele kuleli yazwe ngabona isibonakaliso esikanjena uthi umqalo wendlela ha umfundisi uyingane wena awulazi ulimi lasezulwini uthi mntanami uyabona bonke laba bantwana obabone bekhona amabhokisi amancane uthi mntanami ingoba lezo ingane akusezona intombi sengamakhosikazi Uthi umfundisi cha baba ngisho amatshitshi mina ingane engayazi indoda ehlala lapha embozini nansuka uthi yebo mfundisi ngolimi noma ngamehla abantu asemhlabeni sisambozi nansuka uthi kodwa lezo ingane akusafanele imbathi nansuka fanele ngabe seyihlala emakhaya ngoba seziyamazi umuntu wesilisa ngokwembatha naye uthi uyibona ikhona amabhokisi nje uthi ngoba ziyasoma lezi ingane abafana bayayingcolisa uthi ezulwini mayisikhishiwe ingane ayibisabuyele emuva uthi lezi ingane ngoba isoma nabafana uthi ingilosi ingane esuka iphumile ezulwini iyesishiya amathangeni enkosazana lokuthi inkosazana nina kanti ngikhuluma ngomfelokazi ofela kuyena ingane emathangeni ngoba uyasoma 10:24 ngizoba mncanyana amaHebheru Kufanele yakhe ingane uhlala la imbozi nansuka Wamfanele ino wakho umntwana womfana ukuthi abe lapha phakathi kwabantu amhlophe uma ngabe soma lezingane zabantu Khuluma Sikondane ukuze vuselelane thana lokwenza okulungeyo singaye uhlangana njengabanye kepha kasiyalale kakhulu lokhu ubona ususondela mangabe sona ngabomu sasiyalazi iqiniso awusekho umnikelo ngezono kepha
aphikayo yebula kodvusweyo luzawuqeda abaphikayo owajela nomthetho kaMose wafa ngenakhawelo ngiyabonga ngibuza ukuthi Manazaretha kusifanele yini ukuba sibe phakathi kwalamatshe amhlophe ngoba umthetho waleli bandla uthi umuntu oqonyiweyo akaphume phakathi kwamatshe amhlophe izolo sikhulethi umuntu mangabe salisile noma eqonyiwe ubengangeni phakathi kwamatshe amhlophe ubehlala ngaphandle kwamatshe aphanthile uNkulunkulu azamkhumbule athola amandla okuyolungisa lapha emzini wendoda angcolise kuneyingane engasonti namhlanje ezazingamakhosazana ezakhohliswa inhlanhluthi ezinye idlala utshwala ezinye zidla ugwayi ezinye ifaka amabhruwe kodwa inhlanhluthi iyaqhubeka iyasonta abaphathi bomthetho ngoba namhlanje ubheka ukuthi onjani omithi sinkosazana makuyingane kaMgcotshwa ithethwa ihlala phansi ikhonze izibeke ibe uhlalo wentshe esontweni kodwa yona amakhosazana ngoba izalo Mgcotshwa makuyingane yomfokazana nje ugijima umvangeli noma umfundisi azabe emncane ethakamiswe lo wesontweni ngoba izalwa oGcotshiwe namhlanje ibandla likaShembe lithathwe laphendula ipolitiki ithathwe yafakwa shi esontweni namhlanje abantu bayaphenduka bebhabhadiswe kuthiwa umthetho niyawuthola emathempelini ethi inkosi sengigcina lapha yanempumalanga ethi Manazaretha lapha ekhaya ungayisunguli into engadalwanga uShembe ngiyathanda uhlale ngikhulume lelizwi lenkosi ungayenzi into lapha ekhaya engedalwanga uShembe Maunyazi lubuye gospel oqala lathi Manazaretha asibuyelene emthethweni omdala umthetho kaBhombe wathi mina ngeke ngikhulume lutho ngoba niyali umthetho niyawazi akekho ongawazi umthetho waleli sonto ngaphandle kwalene khona manje ekhandwe obaba bethu ngoba benzela ukukhakambisa into zabo lapha esontweni mawusemhlanganweni insimbi zakhona intathu kuba ilensimbi yokuqala ekhala ekuseni ka9 yesikhumbuzo sikamqalo wendlela kube ka6 yesikhumbuzo somqalo wendlela bese kuba insimbi yezingane lene shawa mashesha ngena athi uNkulunkulu kuyo makhala leyo nsimbi wonke umuntu akaguqe athandaze ngenhliziyo ngoba ezulwini kuvulwa amagumbi kuphuma ingilosi ithuma zasezulwini zihambe zemzini yamaNazaretha ihambe ibheke imizi yamaNazaretha uma ifika emzini weNazaretha uthi uShembe umqalo wendlela lezithunywa zidonswa amatshe amhlophe njengoba isuke ihamba lapha phezulu mayibona amatshe amhlophe bese zehla ngoba zizemzini weNazaretha uma ifika emasangweni bese ibheka ukuthi insika zalomuzi neminyango sikhona isivumelwano sikaShembe esithi dumisana uJehova uthi masikhona siyangena kodwa mayingekho leyo mbhalo ayingeni lezingilosi kangeni zidonswa ilamatshe amhlophe ngoba umuzi weNazaretha ubiwa ngamatshe amhlophe sawungalifaka ucingo kodwa nakhona awuvele uhamba uqoqa imbokode lapha emfuleni umlazi uyifake endizila undumuzi bese ulanda upende uyipendela awubona lokho kwakhonyelwa nayizinje ukuthi ngempela imbokode straight bese zingenele zingilosi uthi uShembe kodwa uma kwenzekile zathi mayingena lapha ngaphakathi zathola ukuthi kunento engahlambulukile semzini weNazaretha uthi lezi ngilosi ziyahlala zibambeke zingakwazi ukubuyela egumbini for 7 days zonke ihlambuleke ngoba ithe yafika emzini weNazaretha yafika into ephambene nomthetho kaShembe ilapha inkosi ilanga eyazi yathi ngelisaya emzini yamaNazaretha wamaNazaretha afuna inkukhu yafika gcoba isithingi ngapha kwaZulu kalo gekeke wena kwakho uvuswa iqhude uyiNazaretha
wathi uShembe maNazaretha ngasikhumbula ngoba leli bandla likaShembe liyafa ikhona inhlanhlatho wathi waliyobuzwa kuyo uma uthi uyayikhuluma vele ithi inhlanhlatho mina ngizelanga ngizokhuluma azokhonza uShembe ma uShembe ekhala uyokhuluma nini wena athi umuntu ngizobazongibulala kuthiwa ngeke ufe ngoba ukhuluma kuthiwa ngeke ufe ngoba ukhuluma uthule awuzukufa uziyophila ingunaphakade uyofana noElijah uhamba enqola omlilo ezulwini uyovela unuke nje ney'ngilosi ngoba uthule liyafa ibandla amaNazaretha athule ibuza inkosi uMshumayeli iyabathuma ithi baShumayeli ake nimbuze ngengimusho kodwa ngapha eGoli ake nimbuzele kule genge inhlanhlatho ukuthi labo basket ethi mayiyocela ithwala imbondo isuke ibathathephi noma itshelwa intombi yayo isuke uyicela ukuthi ongiphathele ukuthi uvela phela uMaNazaretha amanyocela ingane zabantu nifaka ama-iPhone ko-basket nifabiselani ingane kaShembe ngoba khona ingane ehluphekayo ephuma emzini engenalutho ma isibona umfana eqhamuka ne-iPhone eyiphathela into eyithile obasket ochokolate iyavuma le ngane yogana ngoba nakhuze nabo bonke ufekefeke kanti futhi uyithatha nje le ngane uyinkinga wena unumber 2 uthatha le ngane uyiheka ngalezi izinto uyovala ihlazo lakho uthi uyinkonkoni wenza lokho sithi ugani kanti usitabane esontweni wenzela ukuthi uvikelele amanyala encithakalo agcwele umhlaba wonke futhi liyabhubha enhlanhluthini hlanze ngisho ngithi bazali bethu uma niye emhlanganweni qiniseka ukuthi ingane yakho yomfana umuntu ehamba nayo uyamazi maya naye ohlala noma ngabe umshumayeli noma ngabe umfundisi noma ngabe undaba ezitha wangakini noma ngabe ubani ma uthi ingane yakho ayihambe emhlanganweni qiniseka ukuthi lo muntu ohamba naye uyamazi ngoba ziningi namhlanje ingane zabafana ezingane eziphenduka isisulu samazimtitha amadoda esontweni lokho ethuma ingane amanzi edokodweni kanti ingane khona yenza khona alungi isonto nhlanhlatho na aliye phambili igiya angabikho reverse ngoba ubona kunje angazi noma sonke sifuna ukugcotshwa yini mhlawumbe semkhankasweni iseningi makuphela lapho masugcotshiwe siyayibhukhuzela nje la kuMaNazaretha mangithanda vele uMshumayeli ezweni lakithi kwenziwa ukuthi sicela isipheko sika-8,000 angasho ukuthi uMshumayeli khona esibhizi ngakho ahlale emakholweni ngoba nawe usaba ukuthi uzodilizwa lapho nje eMaNazaretha imali ngapha nangapha iyadliwa nje alikhulunywa izwi kaShembe kuyakhiwa nje ngiyanibongela lapha ngoba ngiyengibone nilethe idini sisebenza ehleni ngamatraki nosimende nisenenhlanhlana ngazi kodwa noma inhlanhla kodwa mase likhuluma iqiniso elimsulwe nimile namhlanje akekho umuntu othanda ukuthi uShembe enzelwe into enhle ma wenza into enhle uyenzela uShembe uba yisitha nansi mina isithi inkosi yakhuluma ngayo phelile iminyaka e10 usakhiwa amadokoda awu4 ehleni namanje itezi sewu4 mase zakhiwe wonke umuntu ufuna ungena khona kodwa akekho ufuna inikelelwe bangaki njengoba ezethempelini lakhe kuthiwa kuyamenyezelwa amaNazaretha umnikelo wokulekelela ubaba kwakhiwe ehleni bangaki abeke bese Fange kushaya uthando-ke liyebeleni lwethu-ke esithandayo esisengakula imbele lolu lwasehleni lowuthi kuyakhiwa kuyohlangana nini-ke kushawe lona kuthiwa akhanjiswe enkosini kuthengwa amabhloks njengoba umlazi ungaka amathempeli angaphezu kwa-50 yini ehlula ukuthi-ke kuphume nje amatraki noma u-40 amahosendifele ehambisa usimende ebuhleni ehambisa amabhloks ebuhleni yini na ingoba inkosi ephambi kwabantu abayithandi mzukwana abantu bahlala uShembe wabo abamthandayo abamgodla emakhwapheni uyobona bayongena bephuma emathempelini befuna ukulekelela inkosi yabo ngoba lele esesihlalweni ayifuneki kuthiwa yibambi ibambela uyihla yikho-ke ngithi ngiyanibongela abantu balapha esazisweni ngoba ngiye nginibone mina ngivamile ukuya ebuhleni ngiyosebenza ngikhulumile nje nanangu uMshumayeli ubaba ecela sakhe icold room yenyama ebuhleni
ngakhuluma nomshumayelwa mema abantu basithengele usimendo wakhe isilebhe ngoba kuyakhiwe ebuhleni amadokodo ahamba kancane ngenxa yokuthini kufanele ubaba azamise into zakhe ahambe yena ayofuna izinto esingenazo ehlenyuka uMantinyane ufuna isimende ufuna intandane kodwa amaNazaretha ingcwabe esontweni khona nafundile angenandaba akwazi nje ukubala imali yabona umuntu owenza lento oyi-accountant emalini ngeke umenze lutho Ngiyasola futhi lapha thina amaNazaretha sekunemhlangano ebanjwe esuku yokuthi sizobakhuthuza kanjani sizoyaphi kulokhu angazomunye mina eThekwini umvangelo sahamba wangapha bahlangana emgwaqeni ubuza lo ukuthi uyangaphi uthi lo nanyangale ngasolwahle uthi hayi abengiqale ngapha sizophambana emini ngoba kungena idimoni lemali engamsiza uShembe uyabona amaNazaretha uma uNkulunkulu simthanda asikwazi ukuthi ebantwini sesingabiza umnikelo njengoba kuFebruary siya kuJuly uzofika ngaphezulu kwa-40,000 ithempeli lodwa basebenza phi laba bantu sikwenzayo ngeqiniso kodwa likaShembe sibukile thina kudlalwa ngenkosi ebuhleni kunesikhathi lapho kwakuthi makade kuvala umhlangano khona amadoda ahamba ayongqongqozela ubaba amthatha ayomhlalisa epulpit ebusuku kuthiwa kushawa imali ekobhafu ebusuku ahlala ubaba lapha phandle uze kushayo 11 abantu bayajayiva ethempelini bagqoka impulampula angithi phela amalayithi ayengakhanyi kahle evimbeni ezihlahla bajayiva abantu beshone phansi ongithatha lapha ngibeke lapho uyothi uma evuka ubhavu umboze ngempulampula avuke sebambe something ibhavu oba kubonakala ilapho kwaqala khona lento kuthiwa uthando esontweni yayenziwe ebusuku njengoba namanje ubaba mawuyiNazaretha esihlakaniphile ukwazi ukulalela ulimi kaShembe uthe kulelesihlanu ngeke ngilusho futhi ngimusho umuntu wami emezayo wathi maNazaretha uzothi makuphela umthandazo wesabatha ntambama sihlangane sonke sinikele umnikelo okulekelela inkosi ukwakhe ebusuku tamazithi nje 5-6 wayesemisa imvula uShembe ngoba usabonile onjani lo zokwenziwa emva komthandazo wesabatha ebusuku lasenishayo abangeza bona sahlala ethempelini ngoba bekubugebengu mina-ke nje ngiyakhuluma-ke mangifa ngiyofa kodwa kuhle ukufela eqinisweni laShembe unokufela ukuthanda indoda ezonda uShembe ngisho njalo ngithi kuhle ukufela esandleni sonyazi ukunokufela othandweni lomuntu oyisitha noShembe ngoba umuntu ophikisana nomthetho kaShembe uyisitha sakhe Nkosi ayibusiseni kuzwini Inkosi 84